Kani gadega Patisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasngi. Henne kasngi kasantari uluber, ka Sacred Heart Girls Higher Secondary School Maulai, kalapanha perdana ya ka school sports ka baju penlong sisian sisnem. Ukong san hakani kasngi udai Reverend Father George Malekal SDB, bat laidan langru ka principal jongani ka school, is Sister Lydia Pala. Bat kiwei de kino hikai, bat layo ru ya jingkran priya sobha, na kano hikai jong ka subject commerce, ikong Carlina Lanong. Hakani kasngi Reverend Father George ulasa miki kusnam chikinong job hak jile akai baper bakan top ya ka march pass ya ka balayo ya ka nam lado da ka kanhon Blue House hak volleyball part la job da ka Red House hak basketball la job ya ka nam lado da ka Blue House kat ba ya ka nam discipline team part la yora da ka kanhon Yellow House. Hadin berada sa miki kusnam Reverend Father George Malekal ula penhap no ya kalama jongani ka Jacob da ka sports jong news nam arja khatpra bat penpenaru baka sport jong news nam kalakut no henne kasngi. Girls are now ready to march.
Stop!